Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kasengkur Dkhar Jantia Hills Central Body kalalap bau Shidorki ubalong way nigi hinriungot ki balalat pen nakapatok jowai hinray ubalaklat no nakajingsha bom shatiet hagathan shangpung hagakat waiterik unailur day satya nakakur Dkhar. Yakani la pentip do ba Hamjan H Dkhar General Secretary Kasengkur Dkhar Jantia Hills Central Body lingbau kurwo kubor hakasngi balang. Ulay thu baga jingtre shitam Kasengkur Dkhar West Jantia Hills sapo kajingelam uba Harvest C Dkhar komu President baru ba Medesta Dkhar komu General Secretary ringkat ki Circle ki Unit lapan nongi kajing toket bnia ya kajing shimkur shimjaj Shidorki ubade nakasnong Barato West Jantia. Andala toket la syamba Shidorki day satya nakakur Dkhar henre uday nakakur tingkan laong uba Hamjan dakaba benram balalap yakani haka jinglet yakandu Kasengkur Dkhar Barato Mukro Unit yaw Secretary kakur tingkan Barato West Jantia Hills ubala kubur bau Shidorki uday shisha nakakur tingkan. Haka juga por uba Hamjan la ai kuble Kasengkur Dkhar East Jantia Hills hapo ka jingelam uba Teras Dkhar kumu President badu pediang hun Dkhar kumu General Secretary ringkat ki Circle ki Unit ki barashim kia bantok ket benia ya ka jingshim korshim jad Ramesh nakashnong tongseng narpo East Jantia Hills haka jing toket la syambo Ramesh day satya ujat Dkhar. Uni Ramesh ru uday balalat petlang badu Shidorki na patok henry balalat em na kajing bom syatiet haki patba haka khatway terek unay lor. Namar kata halor kita gi jing shisha bat ka nong rem baskem uba Hamjan ula ong ba Kasengkur Dkhar Jantia Hills Central Body kalapan syai bat penshisha bu Shidorki badu Ramesh kim day satya nakakur Dkhar. Haka juk kapor Kasengkur Dkhar Jantia Hills Central Body kalamaham ting banang ni syakmat la dadon kinu ki basyim bat pendon kambakla ya kakur kajat Dkhar kinle bet dak bating kat kum ki kendon an jong kakur klem dadon shu kajing mam. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.